Tech policy alam don ka chetok jialong che don dun thek thek busi ASDC KSA KNCA pen kaningji Chiklojon Thomangbong Autonomous State Apothak Triple Tide Talks Delhi along Pedoponpo FHASM Ingi ke pangreng ahem lapen ingkiati ke pangreng ji ahem em kacherong pipi pen long e ke sompon Humrida mikha langni TVS Dipu Adim lage Birla Dipu Manja Road HP Petrol Pump adung Office contact number lage 9954577274 9678687200 7099608726 lapen 936548232 along Finance TVS Credit HDFC Bank Axis Bank Exchange Insurance Renewal Hehui Tame Long Poniji KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time Birtang Ton Pen Arju Panikta Umla Phera Hitia Long ASDC KSA KNCA Lapen Kaprek Asam Atum Humri Damsi Assam Sarkar Lapen Meghalaya Sarkar Atumangbong Give and Take Policy Alam Don Mate MOU Kachetok Jiapothak Kroidun Tek Thepo Alam The Border Kido Aradatum Pen Chinki Chathan Pon Arua Chiklo Nipai Krehiniarni Nijang KarbiAnglong Lakha ke Thom Chinthong Constituency ke Parlo Umla Phera Hitia Long ASDC KSA KNCA CPIML Lapen Kaprek Asong Chelangsi Assam Sarkar Lapen Meghalaya Sarkar Atum Non 15 August Aprang Give and Take Policy Alam Don Kachetok De Jiapothak Jesemet KarbiAnglongLIVE ke Parlo Pon Pet Det Nangji Lapen ke Give and Take Policy Alam Don Kachetok Apothak Puthot KarbiAnglong Araphan Parju Pon Pe Pinpen Regional Committee ke Sing Pon De Apothak Abangke che withdrawek Nangji Lapen Give and Take Policy Alam Don Kachetok Sidami Prabjin Pen che cancel vek Nangji Lapen KarbiAnglong Alu Solar Project Apothak Jesemet Chinthong MAC Avijit Kro Kaningje Borjana Hawa Long Bilong Lete Chinthong Constituency Along ki Welcome lo pu ke Chinthong Arat Lapen KarbiAnglong Arat Sidami che Kroidun Thek Thepuse Alang Litumpen Ningje Pontu Labangsa Maya Long Kachetong Dun KarbiAnglong Autonomous Council Abarim EM Robi Kumar Phangcho KNCA Kongchun Bangpi Pratimaing Hipi ASDC Socialist Sarsinging Ling KSA Maipu Sumitimung Kongchun Bang Ramsing Tokbi KSYC Kongchun Bang Edition Tokbi Atumpen ke Chenglok Umla Pher Gurkhas Community SGP Bangkini Lapen Hadak Border Kido Aradatum Chitong Dunsi Pinangan Border Kacharaikom Nangji Puthak Mesen Chinki Chethan Ponsi Mesen Pen Mai Pijut Pon Non ke bangji Agosto Chiklu Labangso Umla Phera Hawar Mate Meghalaya Border Labangso Long Le Meghalaya Tumhan Kasomjai Polamdu Athema Iru Samson Singh Tiri Tumhan KarbiAnglong Ajila Mat District Nangawan Pike Ake hai Himonto Bisosorma Laben Tuliram Long Angaphan Morni Si Jojorno Bhane District Ewan Gali Dasi Labangso Bang Mathape Met Hanang Itum Laben Dase Met Pet Nilipu Daimbu Bangke KarbiAnglong Arar Bhan Jingike Jingba Yepin Ko Pusiang Tum Lam Chaka Chipi Haila Meghalaya Minister kan kita langpon 15 August apang laso give and take policy tekpen dak alang bitum mane KarbiAnglong lisita me west KarbiAnglong lisita me Meghalaya kan kahodai ji laso alam the ajulong pensi ni bitum bang dak nang hungri lo la pendak rang pendak local rado tumhan ni bitum cingki cethan lo dak umla phera hawar kido Nepali Karbi lapen khasi alang litum anten sami litum lam phelo kon lo jalang litum stame KarbiAnglong le Meghalaya kan kahodai bangke chikroi dunde usi alang litum tame pinini litum atheng stame ninjeti Jasemet Assam government and Meghalaya government atum la bahini chief minister give and take Puthak 2021 and ikan 29 March atum MOU sign at lo la penke la sonikana bong tamili tume khawke bomloje 1951 and ikan 13 April arni ka chelong tang KarbiAnglong district atuye hoike doviat nei pusi tum chisong bomlo sita la so ka chisong aphan no la himonto government tum kroikri la si non nangke leji Agosto cheklo tarik kre khokela tum final bola so give and take panke pusi pache thanglo tum kodowita julong lo la sre tum pinila so border hawar ka chumri phan banglo dagarat pentani tum chingwai peni tum son thon malam ke che parai gela no je give and take bangada ganil tum comment tu neta kroikri lo
la pen ga lang tung la so MOU give and take MOU pang chi bidru vek ni Chin Thong pen Himari Rong Par KarbiAnglongLIVE Forum for Hills Autonomous State Movement pen jasi Chilang Rapet Song in Korea tum pen Jakhong ni Pai Krisiani Dispura long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma upon Indian Constitution Aron Alolong Ketok Article 244A mate Autonomous State Kat Pachun Jiapan Chingki Chingwai Padu Damlo Laso Lama Putang Jakhong ni Pai Cricket Homani FHASM pen Dipu Hambi Hotel along Perangkia Mai Ingisi Lamthe Chepaklang Pon Perangkia Mai Kang Niahut Forum for Hills Autonomous State Movement Chairman James Hanse pen Lamthe Chepaklang ki KarbiAnglongLIVE Aparman K Dhoram Chipupe Pin pen Hemprek Kepalong Jiapan FHASM pen Jasi Song Inquiry Siatum pen Dispura long an Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Chingki Chingwai Damlong Pamilo Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen tami Hemprek ke hangalong nang chedon dun pami lapen Hemprek ke long nang ji aot ke do binong lo lasi ang song ang deng an ka Chingwai pedo nang pusi Triple Tie Talks mate Central Government, State Government, KarbiAnglong Autonomous Council pen FHASM Angbong Hemprek Aparman Kachingwai Ji Apan Delhi long Chiklojon Thom Angbong pedo nang pusi lamchat nang chipidon lo pusi FHASM Chairman Hanse Sang Hopen Ning Jepon जो सी से दानी तो मलाम कुठा नंग कुलो नंग खागलो जे नाउ तो मकार ई नाउ तो मके मांग लाके नॉन हेड पे कलो नीली बिठांग जिनी ना पे ना पोर हो डॉक्टर तो लिया मो हांग से दा अलांग थान कलम दा दिलु मनन थानो अपोसी ऑटोनोमस अलार्म आर्टिकल 244A अलार्म के नीली के स्टडी ना अलार्म कची अलार्म बुका वेलो नीली चिनी पा मेलो पुसी अलांग नी तो मन के थान दा क्लो पुदा क्लो लापेन Nang tuwa pa nilihim sida nang chirap tang kito dun po sida strategy pa na itum claim mo na ito si alang li policy ajag huita nang than dun lo lasi alang li kulo nilimithan mamasi halag dehinom tang kitun grupo lape nili colleagues mo nang do si hada nilitu nang to makitsu ke ba ke hang ke mangalam nili nang than pe megi nang than dun plegi po si alang li methang pa dito manglam chakan Lapen labangso Triple Tide Talks Delhi long Kachingwai ahutsi Assam State ten KarbiAnglong upon Autonomous State Nangki PG along Kachedondun ang tek NOC mate no objection certificate alotami nang tokdun pupusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen lamchak nang chipidun puta pachini pontu Lapen halapu ASDC a Kongchun bang Jotson Bay pen lamthe ke paklangki FHASM asong laki non-political asong Hemprek Aparman Kachisong ke Tangtang Ji lapen Hemprek ke Palong Ji along Sorkar pen Kachingki ke Japana song lasi song Dhorom Chipupe Pinra Hemprek ke hang Kachisong along ke Rangpe Ji Apanta ke hang Padopon Anse sahupen ke Japana song phansi PSMC phansi NGO bali NGO पर इसे सोन लगे क्लेम तो सी NGO का क्लेम Hemprek ka kam si claim single issue ba Hemprek ko pena reason ke do chera oil am ninge ko influx lam ninge ko ala hai pang ninge ko tapi ni ga jayega thara apro to CNGO alam the bang ke ala tu Hemprek ha asila ke KarbiAnglongLIVE la ta nahi Hemprek hame tu मान के पुनु तो NGO लो NGO पंचायत करी Hemprek hang here तुम अंके नंगे थांग अखे अभिवृद्धि कर जाओ तुम का अखे अभिवृद्धि कर जाओ तुम Actually, jestong nang provinsi labangso forum bangke nilitum seng kono. Labangso forum seng dat nilitum dak KarbiAnglong sitame nilitum autonomous council apang kami tuning rilo kaprek ason deneba doldoli reserve forest long sitame around remen kido to pan vek nang jipulo la penchenglo Hemprek akutak sitame nilitum dak sitting demonstrations dak padolo la penajopsi sorkar atum nilitum lapana ka chisong Rangthegong lok sitame RD nang pipeda rajok si nitum break jack pan chisong kona
bukan matasi ni tu KarbiAnglong ghontain kor apia farman bon thapon lo hala bangso bon ke phau mamat pensi sarkar tu ni tu phan na chingki wai pon to makar I aku thak kopi ma ko laso pensi ni tu bon bang suspense pon det lo ladet pen phi ni tu ma phan first week of June la bangso cheklu first week ho nang chingwai ko lo tame ron thama ke do ko ka join ni hala bang la pen lang ke thi ke do ko ka join ni asam sarkar la kan dak KarbiAnglong autonomous council atum sita me nang chingwai contract da lo la kan prek atarik nang pitulo tarik ke ba pitulo la sita me pune da lo aku son se atarik pu lakon bom si pon ba ke par jilo la ben song troka song pen nang karbo kalam the karbi kot surihini ra inkorai si FHASM atumsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingwai lin det pu alam lake ahokali karbi kot salam the lake nilitum FHASM pen nang kachingki kya prangsi kachingwai alam laso kachingwai hudnitum FHASM asong pen ke thangnap alam ke taklang dun la pen ke thandun puta avi FHASM asong upon apor nang ke hud ansi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kachingwai puta FHASM chunbang Peter Tiso pen ninchepon News report KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Autonomous Council alo kido Sericulture Sai Campaign inki kepang ring la anso se kepang dang ponjia phan pura under silk samagra to scheme surhini rain kora plipen surhini rain kora pho aparman ateng pen inki kepang ring hem kikim ponjia phan pura KarbiAnglong Autonomous Council Executive Member Kache rong pipi arideng pen palong niadim long I kesom padopon lo inki kepang ring ali kipalong ji lapen kapachin thurji pupen KarbiAnglong Autonomous Council Sericulture Sai Campaign chepatu pipon along Central Silk Board Bengaluru pen kipi kepajerpon under silk samagra to scheme pen kidamtang wosik achikloni paikret troga ni KarbiAnglong Autonomous Council Sericulture Asai Campaign inkia an arong aklim ron ponlo la solong ason ke claim kidam ji do an claim dam si inki ke pangring a hem na pen ati ke pangring ji a hem KarbiAnglong along kadu kawe hum pharuhini ra plikep a hem ki kim kerang ji aphan jakhong ni phai cricket thomani palong nia dim em ka cherong pipi pen long e mati nujok ke sompon labangso long e ke sompon along additional Director of Sericulture Rongbong Rongphar Sericulture Board Chairperson Rosni Teronpi, Assistant Director of Sericulture Longki Timong, Abarin MAC Sima Ronghang Pipen Kechenglok Sericulture Saikam Saipu Saipiatum Chetongdun. Ini labangso inki pangreng ahem paso bangke silk samagro tu pini bangke ke ba pilo ahem ke adu yok som pangcheng tamen kute KarbiAnglong 240 lana hem tung kipido kapensi lapang pini pengen itu pangcheng pono atema acu ke damtang juna ciklo 16 arnya bangke ditum arong apuli kero na bang pala jitu kincor pula bangso apuli kero na bang ditum pilo tapi nona bangke lang angbong la soage pa bangke ditum la apuli kipi tango poisa pini nita ditum palurlo tapang sit nona bangke aku ditum hem kiki mangdeng pa aku pini pensi tapang so hem kiki mangdeng bangke ditum pakceng pontulo pini pen masih kedua we la kelong tum an sitame penapen ke lang tum sipang ceng pon miro athema la so scheme bangke prabji nagi athe central scheme central long ditum alada aku PPC ke claim na kedam malahai apta report ditum cipikang kok tang balik plate rogan tum dak la silk summer scheme aman la ingret ponong la songgong nonan ditum la so scheme ko palo ponde bang
Haruna sikap tu 14 nomor sebelah sebelum langkah lah orang kita orang pulau kemarin saya lembaga people lab loh tapi non people lab kan ada happy non happy kemang saya kucing orang baru ada kuntum long telepon kamu nang tum telepon kita bang jalan pun terang tapi pun dinto telepon kerja kami sedang kita nolak itu. News report KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong sitami ason kithek aphai bat bomsi la solong lun kilun mate singar tami dolo lapen kithip kitheng tami aphai do olo la sipir the adangalong ningkani siangbong World Music Day talon pon padolo labang solong pachiton dunsi jakhong achikloni phai krihniar ni Karbi Artist Forum atung patir piponsi Dipu Langkung Habe Auditorium holalong World Music Day talon pon Bangsu World Music Day ke talon mailong abarim MLA Holiram Terang Rada Cycling Bang P Sabina Teron P APHLC Maipu James Hansi Kongchun Bang Peter Tiso MEC Mongwerong P Pengpiga Ringma lapen kapre ke thekiding atum chitong dunsi World Music Day ing pupon la somaya long non het jong karbia khaya phanong me kewan pi Dubai long MLA Darsing Rong Hangachor Sangpi Sabina Teron P pen United Arab Emirates mati UAE along prestigious international award chapalong dunsi Karbi Artists Forum atum pen kacho padupon Labangso World Music Day long Karlitang Joyram Tiso, Karlitang Mongol Synchro, Karlitang Daniel Ingti, Karlitang Francis Rongpi, Karlitang Mondor Teron, Karlitang Gayatri Hazarika, Karlitang Malini Tisopia Tumapan Kachikimong Padopon Lupusi, Karbi Artist Forum Amaipu Katharson Ingti Pen Perangkiangno Ning Jepon. So actually the World Music Day is celebrated every year on 21st June. But you see, due to some unavoidable circumstances, we could not be able to hold on 21st due to some reason. So we have settled today, that is the 12th of July, here at Langkung Habe Auditorium Hall. So you see, the main objective of this music day is just to pay tributes to some of our legendary, especially to our legendary Karbi singers like Joyrap Tiso, Daniel Ingti, Mongol Synchro, and lots of others singers who have been contributed to Karbi musics and flame. At the same time, we'll be paying tributes to some of the legendary Bollywood singers like Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Mama Rafi, and some more others. You see, today actually we have invited the Honorable Chief Executive Members of KarbiAnglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Nohan, but he just told me on phone that due to his health issue, he could not be able to attend to this program. But anyway, we have, as he has issued us that in the next program I'll be there, and somehow we have managed to start the program. And on behalf of Dr. Tuliram sir, Sri Mongwerong P, MEC of KAC, he has attended in our program. So, how many singers are participating? Actually, as per schedule, it's 27, but some of the singers could not attend due to some personal problems. But today, I think was around 35 singers has attended, and they will be performing, and some have also been performed. News report, KarbiAnglongLIVE. Non malom apir thelaki soarlo lapen sopinso sitami kithek kachingbar adin lasi soarlo atum sitami methanga khaya phan nongmi kapachithang lapen dead arlo chot kali kaprek adet along sitami nongmi nangkewan pita dotanglo sonsi kedamtang jakhong ni phai cricket homani phuloni pherangkia tumpen sangpi sabina teron pia phan karchopon pedupon
Kachopona teke kedam tang jakhong ni phai phor ni per thea dang ka chithang klong Dubai na te United Arab Emirates UAE update pi alo dime lune even lapen the pride of tribe wa song pen chipater pipon si isi nong AKP pajer pon amai padopon lo bangso nong AKP ke pajer pon amai long ilitum India det pi angkang pen se dami sangpi Sabina teron pi Dubai det pi angkang alo handcraft handloom and textile and tribal artisan pu anong e chipalong dun pen karbia khaya phan nong me nangwan pilo lapen ile karbia khai apindeng sumpot sidame India det pen akaprek adet sidame nang peklang lapen nang patithang pilo lapen non iprang sidame lason kaprek update along karbia pindeng sumpot ke paklang dunji aphanta akimang dulang pusi pachini pontu Ipan nang ditum rada kiwang abang lama bang ke lili kososi Dubai long national award kilong ma po thak apot nang ditum nang karju lapen nang ka humri apot nili bang solam aputhak alam asapso nengje ko Dubai long penang an nili tumapan the tribe of the pride of tribe so organization aputhak pen sinili tum haladak dam lo la pen adak long event padodam Dubai lo nili dress paklang dam laki son kep an peamung sinili tum hadak paklang dam lo la pen hadak paklang dam abang laki mene hadak nangge cipate dun laki bilo aki ik aluso kilok atum laposan mix jai lo lapen ladak ang karbi po kaceman bang nang ceman don bang kela ini tu malong nang don ini tu malong nang don sang long class nang ceman don lo lapen hadak ning sampen paklang lo laposan alam thenili ani sita neng je elo boy ke sita mi ladak pene non kitia angru masih penang an news atom dak koloni news tumta penang an bang bom bang ke la nang litum ot mane ko son lo akhir jumi pen mane aku jongsi dak koloni rat ma arlenge thetum nang ceram nang citodun lo polo tak nang citodun bom lo aku la an so nang citodun lo polo te klem bom lang ko si matha koloni pen dir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Pini Karbi Prime Time berita ke lapan si kang ton paniklo.